The Zoom TV 24. Ndabasuje kandi bayikaze kuri aya makuru agezweho ni kuri The Zoom TV 24. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwibandaho. Umugabo w'Ikarongi washinjaga umugore we kwanga ko batera akabariro ngo yiyahuje Kiyoda. Muri Kenya ho imyigaragambyo yamagana leta yapfiriyemo abarenga 10. Irutsiro umusaza wari wugamye imvura yakubiswe n'inkuba ahita apfa. Trump we yemeje ko Amerika izakomeza guha Ukraine intwaro. Inyanza naho yatawe muri yombi akekwaho kwica umugore we. Yamuzizaga iki turaza kubikurikira muri Roniyo yashimangiye ko abarwanyi ba FDLR biyongereye. Uburusiya ministri yirukanwe na Putin we ariyahura. Mu yandi makuru Museveni yashwishurije impunzi z'abanyarwanda zishaka ubwene gihugu bwa Uganda. Aba biragenda gute? Irwamaganaho umusore w'imyaka 20 yasanzwe ku muhanda yapfuye. Yazize iki turaza kubikurikira. Muri Kongo abasirikari 60 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo biteguye kwisubiza ibice AFC M23 igenzura. Bazabigeraho gute? Byose biracyari ihurizo. Niba utarakanda subscribe nako kamenyetso kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona nandi makuru yihuse kandi utasanga handi. Kubayikanze reka twitangirire. Niyo nkuru iri kugaruka mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse n'ikinyamakuru igihe cyayanditse ko Museveni yashwishurije impunzi z'abanyarwanda zishaka ubwene gihugu bwa Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yashwishurije impunzi z'abanyarwanda zishaka ubwene gihugu bwa Uganda wazimenyesha ko itegeko riri hubu ritabemerera. Yatanze iki gisubizo ku itariki ya 7 Nyakanga 2025 ubwo yasobanuraga imiterere y'ikibazo cy'abanyarwanda baba muri Uganda bamaze imyaka myinshi basaba ibyangombwa. Museveni ngo yasobanuye ko yahisemo kwinjira muri iki kibazo kuko kudahaba abantu ibyangombwa ngo bimaze kumurakaza cyane kandi ngo cyakabaye cyarakemutse hashingiwe ku makuru atangwa n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Ati nama mperutse kugirana n'abavandimwe abanyarwanda ba Uganda ku itariki ya 23 Kamena 2025 muri Presidency ya Entebbe hari ministri w'umutekano abashinjwa binjira n'abasohoka n'abakora mu kigo cy'igihugu cy'indangamuntu bamfashije kumva neza iki kibazo cy'ubwene gihugu ku baturage bimukiye muri Uganda maze banyumvisha aho gituruka. Nari maze kurakazwa n'ibirego by'uko by'umwihariko abanyarwanda bacu babimukira bafatwa nabi. Nari natangiye gutekereza ko bamwe mu bantu bari gutanga ibirego bitari byo kuri iki kibazo bagamije umugambi mubi. Museveni yavuze ko nyuma y'iyi nama yabashije gusobanukirwa neza imiterere y'iki kibazo. Yavuze ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uganda ndetse n'ikigo gishinzwe indangamuntu atari byo bikwiriye kwemeza amakuru ku bwene gihugu bw'abanyarwanda baba muri Uganda. Yavuze ko izi nzego zombi ngo zikwiriye kugendera ku makuru ava mu nzego z'ibanze kuko arizo zizi neza aba baturage. Ati mu by'ukuri ntago byumvikana ndetse si ngombwa kuba twatakaza umwanya wacu ku bantu bakora mu biro hani Kampala kugira ngo bagene umunya-Uganda n'utari umunya-Uganda. Uyu Museveni yavuze ko nubwo haba hari ibikorwa by'abantu bashaka kwiyita abanya-Uganda abujuje ibisabwa badakwiriye ngo kuvutswa uburenganzira bwabo. Uyu mukuru w'igihugu yashimangiye ko abakwiriye guhabwa ibi byangombwa ari abakomoka ku banyarwanda bimukiye muri Uganda mu mwaka wa 1926 na mbere yaho. Yavuze ko ariko nabo badakwiriye kugira ubwene gihugu bubiri kuko niba bakeneye ubwa Uganda ngo bagomba kureka ubw'ibindi bihugu. Ati cyo tutakwemera ubu ni ubwene gihugu bubiri buri mu bw'ibihugu by'ibituranyi cyangwa se ibyo muri Afrika byose. Ku banyarwanda bahungiye muri Uganda Museveni yasobanuye ko abenshi batashye ariko bake basigaye bifuza ubwene gihugu kubuhabwa ubu ngo bitashoboka kereka itegeko rivuguruwe. Yavuze ko impunzi nyinshi ngo zaratashye ariko ngo kubasigaye niba bashaka kuba abanya-Uganda koko babibemerera ari uko havuguruwe itegeko. Afrika y'Iburasirazuba n'iyungu bumwe bazagira ubwene gihugu bwa Afrika y'Iburasirazuba. Perezida Museveni yatangaje ko komite ishinzwe kugenzura amakuru ku karere ariko rwego rwa nyuma ruzajya rwemeza niba umunyarwanda wo muri Uganda yujuje ibisabwa kugira ngo abone ibyangombwa kandi ngo babihabwe hashingiwe kuri icyo cyemezo. Ngayo nguko reka tuve muri Uganda tuze hano mu Rwanda. Umusore w'imyaka 20 mu karere ka Gatsibo wari wavuye iwabo bamaze kugurisha isambu. Ibinyamakuru birimo igihe byanditse ko yasanzwe ku muhanda wo mu karere ka Rwamagana yapfuye bigakekwa ko yishwe n'abantu batari bamenyekana ariko ngo bamutwaye n'amafaranga yari afite. Iyicwa ry'uyu musore ryamenyekanye mu rukerera rwo ku itariki ya 7 Nyakanga 2025 mu mudugudu wa Kabenda mu kagari ka Cyarukamba mu murenge wa Munyiginya. Bamwe mu baturage bari bamubonye ku manwa bavuze ko uyu musore yagiye muri aka karere ka Rwamagana kureba mwene wabo. Ahageze ngo yatangiye gusengerera abantu batandukanye baza kumenya ko yavuye iwabo bagurishije isambu bagabana amafaranga. Nyamanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya Mukantambara Brigitte yabwiye ko iperereza ryahise ritangira ngo hamenyekane ikishe n'abishe uyu musore. Gitifu Mukantambara yavuze ko uyu musore ngo yari yaje muri uyu murenge aturutse mu karere ka Gatsibo nyuma yaho iwabo bagurishije isambu bakagabana amafaranga bigakekwa ko yishwe n'abantu maze bakayamwambura. Bamwe mu baturage babwiye ibinyamakuru ko ubwo uyu musore yageraga muri uyu mudugudu ngo bamubonye asangira inzoga n'umuvandimwe we yari yaje kureba ngo bongera kumubona mu gitondo yapfuye. Aha Imana imuri uko dashira.
Ikarongi ho umugabo wo muri aka karere yapfiriye mu bitaro bikuru bya Kibuye nyuma yo kunywa umuti witwa Kiyoda usanzwe ukoreshwa mu kwica udukoko mu myaka. Byabereye mu mudugudu wa Kimana, akagari ka Kibirizi, umurenge wa Rubengera, hari ku itariki ya 6 Nyakanga 2025 ahagana saa 6 z'amanywa, nibwo umugore w'uyu mugabo yagiye kumugaburira asanga yikingiranye mu cyumba. Ahamagara ubuyobozi bw'umudugudu, buhageze busanga hari kunuka Kiyoda. Bwica urugi usanga yamaze kunegekara. Ubuyobozi bwahise bushaka ingobyi ya Kinyarwanda, abahetsi bamujyana ku kigo nderabuzima cya Rubengera, nacyo gihita kimwohereza ku bitaro bya Kibuye, ari naho yaje kugwa. Saa 4 z'igitondo ku itariki ya 7 Nyakanga nibwo uyu mugabo yapfuye. Abaturanyi bavuze ko uru rugo rwari rusanzwe rubanye mu makimbirane, aho uyu mugabo yashinjaga umugore we kwanga ko batera akabariro, umugore agashinja umugabo kutita ku nshingano z'urugo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabirizi, Habimana Viateur, yabwiye Igihe ko uru rugo kandi ngo rwari rufite amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma. Itifu Habimana yasabye abaturage kwirinda icyatuma biyambura ubuzima, ko ahubwo ubonye ibibazo byamurenze yajya yegera ubuyobozi bakamugira inama. Nyakwigendera uyu asize umugore n'abana 3. Imana imuhira uko ridashira. Irutsiro ho umusaza witwa Hitimana Aloys wo mu karere ka Rutsiro warugamye imvura yakubiswe n'inkuba ahita apfa. Byabereye mu murenge wa Murunda mu kagari ka Mburamazi mu mudugudu wa Rukingu mu ijoro ryo ku itariki ya 7 Nyakanga 2025. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Murunda, Mukamana Jeannette, yahamirije igihe by'uru rupfu, avuga ko rwatewe n'inkuba. Yaboneyeho no gusaba abaturage kugira imirinda nkuba ku nzu zabo kugira ngo birinde ubukana bw'izi nkuba. Muri Mata 2025 nabwo inkuba yambuye ubuzima umugore witwa Imanizabayo wari ufite imyaka 28 wo muri aka karere ka Rutsiro mu murenge wa Mushonyi, imukubitiye mu rugo rwe. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubutabazi bwihuse muri Minema, ACP Egide Mugwiza, aherutse gutangariza ibinyamakuru ko inkuba ari ikibazo by'umwihariko mu bice by'icyaro nka Rutsiro, kuko mu bice by'isi by'imijyi usanga inzu nyinshi zifite imirinda nkuba. Ayo nguko mu Burusiya, Roman Stalwart wari minisitiri w'ubwikorezi muri iki gihugu yiyahuye nyuma y'amasaha make yirukanywe kuri izi nshingano na Perezida Vladimir Putin. Urupfu rwa Roman rwamenyekanye ku wa mbere ku itariki ya 7 Nyakanga 2025. Umubiri we wasanzwe mu modoka muri Moscow ufite igikomere cy'isasu, ndetse hafi ye ngo hari n'imbunda. Mbere yo kugirwa minisitiri w'ubwikorezi, uyu yari guverineri w'agace ka Kursk gahana imbibi na Ukraine. Amakuru ibinyamakuru byinshi bikesha RT avuga ko kwirukanwa kwe gushobora kuba gufitanye isano n'ibyaha bya ruswa yakoze kuva muri Gashyantare 2022 ubwo hatangiraga intambara ihanganishije Uburusiya na Ukraine. Uku kunyereza amafaranga agenewe gahunda yo kubaka ibikorwa remezo by'umutekano kwatumye abagera kuri 20 batabwa muri yombi, barimo na Alexei Dedevo wari umwungiriza wa Starovoyt. Aho mu yandi makuru, impuguke z'umuryango w'abibumbye yishimangira ko abarwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo biyongereye kuko wakomeje kwinjiza abashya. Inshuro nyinshi impuguke za Loni zagaragaza ko abarwanyi ba FDLR babarirwa mu 1000 cyangwa 2000. Gusa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga we aherutse gusobanura ko bari hagati y'7,000 n'10,000. Raporo nshya yashyikirijwe komite ishinzwe ibihano mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano muri Gicurasi 2025 igaragaza ko FDLR na Wazalendo byakajije umurego wo kwinjiza abarwanyi bashya kuva muri Mutarama, ubwo FCM 23 yari mu mugambi ndetse no mu rugamba rwo gufata imijyi ikomeye. Ni raporo isobanura ko FDLR na Wazalendo byinjije abarwanyi b'abana bibakuye mu nkambi z'abahunze imirwano ndetse no mu bindi bice bifite abantu benshi babisigikiye. Iyi raporo isobanura ko abana n'abandi barwanyi FDLR yakuye mu nkambi n'ahandi bahawe imyitozo yisumbuye kugira ngo bongerere uyu mutwe ubushobozi ku rugamba rubera mu bice bitandukanye. Ariko impuguke za Loni zagaragaje ko kwinjiza aba bana muri FDLR binyuranyije n'amahame mpuzamahanga asaba imitwe yitwara gisirikare kurinda abana, bikanashimangira ko gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho bigoranye kurushaho. Izi mpuguke zavuze ko nubwo FDLR iri ku rutonde rw'imitwe yafatiwe ibihano na Loni, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gukorana nayo, nyamara ngo binyuranyije n'amahame mpuzamahanga ikayifashisha imbere ku rugamba rwo kurwanya ihuriro AFCM 23. Izi mpuguke kandi zemeje ko muri Nzeri 2024 ubwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabaga ibitero kuri FDLR kubera igitutu cy'umuryango mpuzamahanga, umubano w'impande zombi wajemo agatotsi ariko wongera kuba mwiza nyuma y'igihe gito bigizwemo uruhare na General Major Peter Chirimwami wahoze ayobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Raporo yasohotse rero mu mpera z'uyu mwaka ushize yo yagaragazaga ko General Chirimwami ari we waburiye abayobozi bakuru ba FDLR ko bagiye kugabwaho ibitero maze bimura ibirindiro mbere yuko bitangira. Muri raporo nshya noneho impuguke za Loni zagaragaje ko leta ya Kongo yoherereza FDLR na Wazalendo amafaranga n'ibikoresho
yirengagije ko akanama ka Loni gashinzwe umutekano kafashe ingamba zibuza gukwirakwiza intwaro mu bagizi ba nabi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 27 Kamena n'u Rwanda bagiranye amasezerano y'amahoro yitezweho guhagarika amakimbirane mu karere ka Afurika y'Ibiyaga bigari no guteza imbere ubufatanye mu iterambere, gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho mu rwego rwo gukumira ibikorwa by'uyu mutwe w'iterabwoba biri mu ngingo nyamukuru zigize aya masezerano. Ariko kandi abasesenguzi bagaragaza ko gutandukanya ingabo za RDC arizo FARDC na FDLR ngo bishobora kuzagorana kuko byamaze kwivanga. Ngayo nguko ubwo tuvuze kuri Kongo, reka tubabwire ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi we yategetse ko mu burasirazuba bw'iki gihugu hoherezwa abasirikari 60,000 kugira ngo bajye kwambura ihuriro FCM 23 ibice byose rigenzura. Inkuru y'ikinyamakuru Igihe ikagaragaza ko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano z'i Kinshasa asobanura ko aba basirikari bafite intwaro ziremereye bazakorana ngo n'ingabo z'u Burundi zikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko abashinzwe umutekano babyemeza ngo n'ubwa mbere umukuru w'igihugu ategetse ku nshuro imwe hoherezwa abasirikari bangana batya kuva muri 2023 ubwo mu 23 ya mbere yasenyukaga. Gusa ariko ngo ni icyemezo gikwiriye kuko leta ikeneye kwisubiza ubutaka bwose yambuwe na FCM 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iya FCM 23 ngo yamenye ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwitegura intambara, igaragaza ko ari igikorwa cy'ubushotoranyi gitesha agaciro ibiganiro by'amahoro bihuriza impande zombi i Doha muri Qatar. Iri huriro ryamenyesheje leta ya Kongo ko mu gihe cy'ubushotoranyi nk'ubu abarwanyi ba FCM 23 bafite uburenganzira bwo kurinda abaturage ndetse n'ibirindiro byabo. Umunyamabanga mukuru wa M23 Benjamin Mbonimpa yavuze ko ikintu kimwe kigaragara cyonyine ari uko Kinshasa ishaka intambara kandi ngo izayishoza. Ati mureke turebe, FCM 23 izirwanaho, icyaba cyose izirwanaho. Umuyobozi wa FCM 23 Corneille Nangaa we aherutse gutangaza ko iri huriro rigenzura ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare zirenga 34,000 butuye abaturage barenga 11,000,000. Mu yandi makuru agezweho nuko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we ngo agiye guhura na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nyuma y'ibyumweru bibiri ibihugu byombi bigabye ibitero kuri Iran. Biteganyijwe ko imwe mu ngingo z'ingenzi Netanyahu na Trump baganiraho ari ukuba Amerika, Israel na Iran byagira ku masezerano ya burundu yo guhagarika umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi. Amerika na Israel bishinja Iran gutunganya ingufu za nuclear kugira ngo izakoreremo intwaro kirimbuzi zishobora guhungabanya umutekano wabyo, ndetse ni nabyo ngo bashingiyeho bagaba ibitero kuri Tehran muri Kamena 2025. Ibi bitero byagabwe ku bigo bitunganyirizwamo ingufu za nuclear birimo icya Fordow na Isfahan. Perezida Trump yavuze ko byangiritse bikomeye ku buryo Iran bizagorwa no gusubukura gahunda y'intwaro kirimbuzi. Biteganyijwe ko kandi Trump na Netanyahu baganira ku buryo ingabo za Israel n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas byahana gahenge imbohe z'abanya-Israel ziri mu maboko y'uyu mutwe nazo zikarekurwa. N'ubwa gatatu Netanyahu wagiye i Washington kuko yagiyeho no muri Gashyantare na Mata 2025 aganira na Trump ku ntambara ya Israel n'umutwe wa Hamas mu gace ka Gaza. Kuri iyi nshuro noneho Netanyahu arahura n'abandi bayobozi bo muri Amerika barimo na Vice President JD Vance na Minisitiri w'Ingabo Pete Hegseth. Democracy protest. Please. Muri Kenya ho abantu 11 bapfiriye mu myigaragambyo yahawe izina rya Sabasaba mu rwego rwo kwizihiza imyaka 35 ishize abanyakenya basabye Daniel Arap Moi wayoboraga Kenya ko yashyiraho politike y'amashyaka menshi. Iyi myigaragambyo yabaye ku itariki ya 7 Nyakanga yaranzwe no guhangana gukomeye kw'abaturage na polisi ya Kenya hifashishijwe imyuka iryana mu maso, amabuye ndetse n'amasasu ya nyayo. Mbere y'uko itangira ariko ngo polisi yari yiteze ko abigaragambya bashobora gukora urugomo nk'uko byagenze muri Kamena, ifata ingamba zo kuyikumira zirimo gufunga imihanda y'i Nairobi, ibiro ndetse n'amaduka. Ariko komisiyo ya Kenya ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yatangaje ko abantu 11 aribo byamenyekanye ko bapfire muri iyi myigaragambyo, 29 nabo ngo barakomeretse bikomeye. Umuvugizi wa polisi ya Kenya Michael Muchiri yatangaje ko bamwe mu bigaragambya ngo bakoze ibikorwa bigize ibyaha byinshi, ndetse ko 567 batawe muri yombi kubw'iyo mpamvu. Yavuze ko kandi abapolisi 52 bakomerekeye muri iyo myigaragambyo, hangirika imitungo myinshi indirasahurwa. Muchiri yasobanuye ko buri dosiye y'abatawe muri yombi izakorwaho iperereza kugira ngo abakoze ibyaha bazaburanishwe. Muri Kenya naho ntago byoroshye. Amakuru agezweho kuri aka kanya reka turehinire kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cye noneho kizakomeza kohereza intwaro muri Ukraine
nubwo minisiteri y'ingabo yari yerutse guhagarika zimwe mu ngendo z'izo ntwaro mu cyumweru gishize. Ibi Trump yabibwiye abanyamakuru ubwo yari kumwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu wari wasuye White House nyuma yo kubazwa kuri iki cyemezo cyo guhagarika kohereza intwaro muri Ukraine. Trump yagize ati tugiye kongera kohereza intwaro, tugomba kubikora, bagomba kugira ubushobozi bwo kwirwanaho, barimo guterwa cyane muri ibi bihe, hari abantu benshi barimo gupfa muri iyi mirwano iri mu rujijo. Hashize akanya gato Trump wavuze ayo magambo, umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo y'Amerika Sean Parnell nawe yemeje ko Amerika izohereza izindi ntwaro z'ubwirinzi muri Ukraine. Yongeyeho ko isesengura ry'uburyo intwaro zizoherezwa mu bindi bihugu rikiriho kandi rifitanye isano n'ingamba nshya z'ubwirinzi za Amerika zihurizwa mu cyerekezo cya America First cyangwa guharanira inyungu za Amerika mbere ya byose. Minisitiri w'Ingabo Pete Hegseth niwe wategetse ko izo ngendo z'intwaro zihagarikwa by'agateganyo mu cyumweru gishize. Avuga ko ari impungenge z'uko ububiko bw'intwaro bwa Amerika burimo kugabanuka. Umuvugizi wa White House Anna Kelly icyo gihe yabwiye ibitangazamakuru ko icyo cyemezo cyafashe mu rwego rwo gushyira imbere inyungu za Amerika nyuma y'uko habayeho isesengura rya Minisiteri y'Ingabo ku bijyanye n'ubufasha n'ingabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha ibindi bihugu ku isi hose. Dusoreje amakuru twabateguriye kuri aya manwa, ni amakuru yaragezweho ya Dezumu TV 24. Utarakanda subscribe nako kamenyetso kanezo subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi nkuru zihuse utasanga ahandi. Nitwe ba mbere tuyakugereraho tukayagusomera nk'uku ukayumva utuje. Bye.